Tuchakiri nsemeye igago tebanga safari bado egeroto leto susini ya AGR live abagushi globalradio.com wakire bwere bya talimanga na sokutuka bono mambia mubaso gose marawa na safari bado na inaendelea ni ya AGR live abagushi global radio niki kaigamira geto raibiro mwancho mategerari igoro yechi segure chi abono maro siri Marekani ya kati odoro ko tujagiro tabinga seli tugari RTBT yani throwback Thursdays abantu mbali bago charuka ke bade banga bono na kuriroge rakiba banga bado safari bado ikiagara obaise kuchayo mino irenga karokene ngabono reweka bako kaninga safari bado nto obaise kuchaya ba mino kanga bono rewekiro mario kiagara omoto bango tabinga nabo go itengi tio tu deno mote banga safari bado nabo go jori ende kuru abu ayo bono go ikomanya na kio kwero ngendo boni ngaitega asante sana oyo ga kuru kwa ngaonda lidia go banga hello tuko pamoja biamono endera gotegera AGR live abagusi globalradio.com ya ba kuruka hakurunga mboni mwitega sogotera banga safari bado limaiti kusoma alimu nombo atete bya bwere bya murali asante sana na ibulenga na kubwatira byo rakema asante sana biamono gemo mwachomo tayari tuko ya tukangole thoro mwalimu Samuel Wesenya Nchoga egero togende to kwa na ya AGR live abagusi globalradio.com oyo ra sembeo oyo gorwa sembeo oyo rura sembeo igakuru kwa nga boni mwitege na ndago totebia nga safari bado ikiagaro gendo obaisa kwiranga mbono tukara nyore ngoro gendo ro mangana akongire kehima ono mwancho mategereri amarita jama ori nonti kama kawaida nanigo ngende tu susuni no gatero kumya AGR live tikango toko nyora gatero kumna kwa era kurwa se boni mwitege ngole to mwalu sangori wisile nyanchoga amase amo ya AGR live abagusi globalradio.com china banjira se screen china be chona cho obwene tukorangerio batisano nyole kwa na mwalimu were bya murali ngagya ndo itombe bale wale kema tunamshukuru Mungu kwa yote hayo kwa sababu yeye ndiye ametujalia wakati wote huu. Asante sana una natika wote byo mwancho mategera hini gonde no mwalimu Samuel Wesenya Nchoga kuna wati kire ko raga ga se studio igo to gende to wakira ngambia mono eso to gatika ne to mwalimu kurwa se studio ga tingo mayanga na kikwa gende ra bantu beto bechuni na kwe ulembe yabale bantu beto mbe yabale ngo bwatandikira lituko mitha chabanje bwate kila siku na mbia wagendera tena waambia mema na watakia kila laheri katika yote wafanyayo. Asante sana abantu mbale nanyora abageni asiri tugoli aro kerokende batamayitu mwalimu Samuel Usiri Nyanchoga ningo aso bwenge tuwo batebye elinde banyale kwa babako manyango mwalimu Samuel Nyanchoga ningo mtaragenda ase amabori aberata to ekiara ni manyete ngo mutinyoyo bantu baitonga banga ageresi bande bingamba ko ganyete yamona sana maralia jengo ku Samuel Wesley Nyanchoga seitonga roke kenyorukia masege na ichuni mabuke se yonsio mate nseito tena ngenda sawa kuma tenga te wanseito ngenda yensembero ronseito nyambo ko jita ngumbu ka te wanseito igo jero mwalimu career teacher for long miaka mengi na ka to borokia so njena wanyi boira una na watebia igo nenda wanonde MC aspirant for Juni Ward 2017 ya bia soni brother wike selinganelio mbuya mono kegma around the linto kwa netenga abantu nabarana ko ngana kibona gukuraga mwalimu lioka mbago manya ngano mwalimu wakabeire na abanyamurira bagota banga once a teacher always a teacher wono ase miaka ase bali watarengo miaka 26 iko kwa bete chinsa mochia primary schools na somati miaka 5 to nearly 10 years before I went for further studies and then can I go further studies and then got under teaching service school secondary schools for 18 years. Ige miaka 26 waso ameti. Yeah, I was a teacher for 26 long years. Ase miaka 26 ngwalengo mwalimu manena ase school gete no nyole school kikwalenge gera abantu bali gete banda ngo mwalimu lasina unitakuwa ni di school yana bono totebiango ngati ya school kikwabete uno mohedi ase miaka 15. Schools na sometiche secondary chire Ramasha St. Cecilia Ramasha Secondary School ikaromu paka roralio nyali wali masawa na committee gali district this of the Jumeranete ama Ramasha market na behind the market unaona taketo borokia 1978
kanda baka 1991 avere principal ya school hiyo, having been deputy earlier on. Igolende koruona ende kanda Nyansara secondary school ya Machoge 93-94. Ende uwa 94 chikowe ngekane kaenda Mubamba high school. Yerekia kama market, a very successful school. According to the results, when I talk about Botambe, Kuruona ende kaenda Irondi high school, Erenyaliwa alichache. Miaka 3 kwa 2000 paka 203. And 203 kaenda Masimba high school. Naona kule to bwalimu. Masimba high na hata kwa 203 hiyo midway. Kaenda 204, 205, 206 na kule te Kuruona Masimba kama wa America. Igaji school jana asomirize secondary school za jecho. Ashe chiskuru echiwakwana ero mwalimu. Se chiskuru echiwakwana kwa beta ko kworokerelia. What was your achievement? Se tuchagere chi primary. Ashe kwale ko head. Achievement ko se mangana kiwanya leta ko bagwikirania. That's a good question, though it's difficult to quantify. Kupima matokeo se machivu yobu alimu yaka bakongo hake. Lakini mwana toko ya pimeresa matokeo. Lakini mwana primary schools. Mateto bwata lower primary, ngakitu bwata lower primary and upper primary, mid primary na upper primary. Lower primary yaka and from primary 1 paka 3. Na mid primary ya ngati ya 4, 5 na hapa yako chikaba 7 na 8, lakini ngakitwa endelea tu asomeka njita yako 8 yako 7. Iwa no anya kwa asomi mwalimu primary school lower primary 1 to 3 na kwa sana kwa rama tokea ondo ya bekese gepimo de wenga kiwachi bwangani. Lakini ndio yange most interesting is ende ngelinga na lenge expertise lower primary sometime. Abana balia bake bakurunka bari fresh kurunka bakuru nursery school abandi bataje nursery perhaps isenga kiende. Iya beto mo ko ne mono sana korana abasomeri baka bamanyire ku master chinamba. Ande bamanyire chi alphabet ye utaka ABCD baka inde to A E I O U. Yo na ya renge very interesting korana omwana ku class 1 ku class 2 omanyire gosoma. So master the art yo soma. Igona yende kere very impressive wese ko kyumwalimu sana oyo serious teacher. Yone njana ko sana karaba bana muna ba gasoma na basomeri ba manyire gasoma. Na ende nimba the examples kia bana asometiga 1 to 3 ba jeta ba university ba graduates today. Bana bara balimu bana ba kale mere mwa. It's my pleasure wese ko kyumwalimu sana karwa katire mangana unayo. Na anya kwa asomia primary upper primary was standard 6 and 7 was 7 and 8. Na ro primero matokea KCP ngakiaso kile CP to kile a little while ago. Igolende na ara karabana wa karamate mo bago eta bia yakaba mo ko bwa bali mo once was school kwa jumla. Na ara na bo nkolengia uno ya rengo bia sana karabana wa succeed bakanda school. Wanda wachali wechi skuru china na wanda chikuru chinke. Lakini finally waga chikoyanda waga chikoba products wechi university uno walimu wakwara na intuntu akartemere. Ni na somete mwalimu oyo mo nyamwesike mu primary school enkera zisano. Wono le balemba bale principal chi skuru wao. Abuna somete up to standard 7 nyamwesike mu primary. Lakini wao manara particularly na somete kera zisano le lecturer university ya Nairobi. Senior lecturer now. Yolende mo wakona karaga bantu nabu. Njena weta kwa neso kubangusa. Alafu wesa secondary schools kwa mbolinga achievements. Actually ngo kubona kanyerega. Ngo kubona aringe the next issue ninga eji secondary chilo what your achievements mangana kikwanya hata kwa bagugu ikerania. Asenge zile chinyinge. Perhaps nda enda school as school lakini mnaona Ramasha secondary. Ya lengo mpaka alia ya lengo almost the hardship area. Asenge tu asabe tu from window na kona ko clashes cha guru na school. Iwana ya lengo almost the hardship area karoko yeli njera getenga nsema yo bakongo ya lenge. Lakini tu atamete ko rosi school na kayeka amo na koyegita na kobeka bana amo enga kile ya bete success sana to rustia bana korua nsema ya basigisi nsema ya Maasai to what the population ya bana 50 bakoro across the border. We know more kasane soko national integration yo soko enhance national unity. Ndeka birina bakere achievement nanga liko pimwa ta iwan kwa we credit uno mwalimu. Lakini lende
Ramasha Secondary School ya lenge very special as a drama. Tuachete tuakanda waka national level so kwa drama vya sana naende tuakoboro a live from Masai culture. Na abana balenge special sana nimbo atichibicha chile very very interesting una tuaka drama ikagenda. Lakini besides that and tuagajete lab inga kiga chila bunjira bachi school monomone karekyo. Yo yenteka na tuagajete ne lab na kwa ache water tank tuakanya na Father Lois Nyansiongo. Ibina binda bale bibere lakini rende amatokeo ngare kenya tara babuye kanya chunjuga lakini rende we set up a school and it took a shape of a school. We are very proud of that. Igo onye nako bwata buja. Onye nako bwata buja ngondo chwa kwa nango ka somi Saint Cecilia gali Ramasha. Nyansara. Kaenda Mubamba. Ndobwate irondia sinegeria matera kweli ndobwate masimba no wagorerete masimba na korera kiso kora they went very quickly. Nyansara Secondary School was a big story, success story. Ikaya lenge kind of a seasonal school ile igocha ya kumusuka nda yaboka. Seasonal school ego kumusuka na musuka nyole bogete. Kana cheta ro 1993 na nyote kwete pi. Lakini we did a lot of work abantu bali bakambwata simono sana toka establish facilities from simple facilities una toilets kitalenga ororo. Tukarasi school ya bwata bana bakasana balenge 32 in total karongo iko. By the time I left bana 275 bana nena bete miaka bere yoka. Yonto arasi school tukarasi school lab. Na labs kanyanjira be establish biyenga kilia. So lende abantu bali bambwata sana tukarasi school enene yengenjo sana kera babwata a lot of resources une mete menge tukachwali kabisa tukakale menge to establish school karongo ro na diete under the vibrant tingo mauneka under the ro lakini na matemu ya kale nga kiyo bana balenge successful kego tibaje the university wangira kini college level mbato gitanga bana batano mbacheto akero kona gosomia failures nchiarengo mangana na rora renga ya onye gose mangana na arenga makonte ya so obwing failures nchiarengo roro Njiriko bora? Era wago tenga njiriko bora. No voy a como mate, no voy por boca kera kinende. Very quickly intara chako assess failures. Mono to ta to dwell on good things mono. Na ndo bali wago to pinga, so bato ligere mono vale ke boyo de failures. Pero que na otra vez do chiro kinende. Que era objective na bora base ko site one or two failures. Lakini at the same time we got failures chiro wa accept. Abantu kale ba korari nga ngobuno bale unga weakness yomuntu. Lakini matuka to ka banga bona ine strength yomuntu kyara ujo what meeting a failures inchiarengo. Na kero kini nabo chira konyo muntu abolinga. Failures ye china kichiago konyiro nchiarengo ro. Lakini ene tarajes failures mono success story ende alenge Mubamba high school. Mubamba to akate mereme menge sana ororo especially okoroshi ke wanda kitarenga ororo to karoshi ke kabeki sana wa kero mupira. Ende school ye kabeki great sporting school. Ya bete sports yetu anga bakali sana especially so mupira wa swati. Netball. Atu arenga experts to akana wake national. Na boigo ororo na alenge in touch na bantu wa Japanese JICA. Through a program ya kuche OVC. Iwana aleta bali mukuru Japan wa tokonyete sana oko lete binde binge nseme yiwa kaendeleza sports mono. Lab ka improve a lot. Na ebintu binde unabone library ndo achagete lakini mono foremost tangito akachita ya macha nene kabisa. Na toilet facilities yeje bantu bachagete ba kagateri area of importance. To akachita modern school toilets cha baiseke. Chiwa to akese ba chenje bathroom ba chenje karo ba kokora sports. Igolende ne school administration block yero wono. Administration block yero na part of tuition block. Nto agachete karongo ro school in 1999 at the end of it. Kanto abeke school yeyo baka roofing level. I'm proud of that. Ne namatemo kwa kale very well kurumo wambe esenga ki. Very well means nto wedia bana sebane uji university seba tano. Na waya lenge enough to celebrate to wake karera kabisa katwa kwa maana maya. Alafu na Masimba High. Nero na watu wakalete mirimo ronga kana chito ya rengo mugomo strike ya ndrede nkali sana.
igoto karige ni sopriety to ka irani abana back to school kabachakia lunch program na kabagitera buyana kabasiekera bachaka kale memo ya wa serious yes school to emphasize a lot soko improve lab ya lengo na library to kachaka na toilet facilities nje lengo opi je jintu kachaka chingia sana to kacha modern girls you know latrines of toilets Ibyo bintu na korosike wanda ke school nto abeta ko ito so much so korosike wanda kire Masimba Stadium. We did a lot. Okay. A lot of failures. Failures chinyinge chikabasa school chiringa karo kenda bali mata kwa discipline ose basomi mono ende kare mochi wate ni matoke ama kabisa uneta keire. Karo kenda ina failure no ratebe. Okay. Na kende ota concentrate more on school work, mono se nyanga political activist to admit. I think go area my time a lot. Think you concentrate so as a quality production is a school. Ikinga ngina kinda there was a person. And they yonki and the mangana atali make so kona kanyale vitina vita hivike. Vita take. Mbuya mano geima mbuya mano mwalimu. Kero kende ntara chense moyo mwalio abantu nabangi mabaturiye abantu bagonda ingambya bali habuga Samuel na mumairura bagonda ingambya bali milikeru go Fred usinde yagota loud and clear na kupata nikiwa Nyambalia mangana mbya ke maguru chinsa mu cha Nyambalia ndochi subira agonda ingamba mangana mbya Vera Sophie Kengu nyangaria malita agonda nga kuruchisa mu cha Baltimore sema ya Maryland ni gagotonyora uya ke moncho mategere wata igo angwera na dora sembe onyuma ite kaiberiga to ende to go tabianga gere go tera AGR live ni wato no mwalimu Samuel Wesile Nyanchoga ime ya AGR abagushi globalradio.com naga tomiruna ira kirandi ororo kya mabere babe kama mabere ichora anya tirimbo kigojubo na rusi ko karagwe ka kina inchi no muhamadi wa nyari ba nganjira mwalenge sange na inu Bia mona soko nganjira. Again, when you join that level, man. Again, can you wait to Mugaro to have a talk and the Jubilee? When you was I the Jubilee, you're in Janaya to understand. Telling at was in it. I know you mean. Lakini sege siasa kuliko ganda. Senge njuta ta kuira chinga chininga. I'm welcoming you. I hope to hear what you have done and even to know what we give you some stuff with Iraka. You know, I was hoping that now you go konya abantu baito Kenya. Ari Jubilee na sawa basese. Obo gusimburi obobe. Ntonya ko tabanga no bobe. Kiagera ba ko tabanga chinguru cy'abantu baito. Gochira asobo mu bwaito lakini rende mheshimiwa abantu abato baita mono ekerengerere kikyobo monkeri ekiya tatigawo tuwa machikorranga the intention was wrong karibo umwabu ayerere ngatebe manoti nanga ki umwabe ko bosiriko esuguriye tarabera moko chikorro mugambinga kimo koraiga nariyo bokimo botoko yetoboragere twense omwalimu na nyore breaking ke amakori kyombi yabona kibona bali moto digere na breaking ke kiagera akaro korigereria twakwanete ngana yobo mo miaka ngebere yarire anto gatabanga mangana aya enjera gucha nabo tokanetio bomo lakini enjera bwacha kire gukwanirwa bomo eventually go togatebanga bomo Jubilee na eventually kene gache gakura ngobomo obomugosi Jubilee na kubwa mono matuka gwango igana arora bamura baligete gaga umwalimu Jubilee akuboriguru nabasani babere bakombori gocha nga umwalimu Jubilee akuborigurwa ego tindi batabanga eneke bego senekia lakini abantu bedo batagete to very clear ekero toko batabye ni bamanyenga ngaki umwalimu wachorire kyama ene ngana ngo chagera tensions niwaza matatanishi kidogo kuna utata katika jambo hilo naweza sema kwa Kiswahili yani kuna utata lakini kusema kweli ni kwamba vyama vilivyo na the last time ndio unachikanisa modara Catholic na Islamu na SDA na bora eterensa mendeo sio yanda igoro
Ikera igoro no torengeti ko enda twins. Takiri njire very vibrant. Njire very vibrant yokorange jitingo na kori ngazi. Abwata chimba bajire tayari. Ya wana wito ko manyererie. Abwete asemere oyo legorero mate kerekia ngara chole. Na somete kitabu ga gosedi talas na Icarus gosekalas. Ba go choma chimba ba. Ba iruruka chikana je chopa choe. Bueno, kuira na se digo esto porque esto no es un marimunga. Njiro ro ko nya jigo chopera ndo jimba ba. Para jiba iruru ke ko nyoro ba choe bwa gure. Chinga che tire ku siasa mangana na raro lile. Na ringa bantu na bara emba kwancha sa person. Lakini wewe kere go choso ne wewe yo ba kuira. At the same time na bo kiamangero ko nyora bantu o bangete kabisa. Lakini umuntu ororomba mwanchite. Enda tu kwa nyora nga bayiro umuntu bono ikisinari echibere ntoko mayanga nereriera gwaki buya sichukure echichigocha na ingobori ng'abantu baito bono mbaganyete kiara mabori angere gocha gaiga ene wachorire kiame kia batete kumanya iko wachori usiturachora kole ngia na rutete timo ngateba ki ensara rutete timo ensara gotruania magana umate politics ye bata magana mange abogara rutomate abogara rute card gete gotruania video ye kiara insegura online omusiko korunga Geoffrey Mairura agotenga tabi umwalimu onye njupiri pole sana onye no dia mukura kwako na badebire no ndago tebanga njupiri ne bwate chibesa je serikali ebese ne roto tagide na yore te basha na indudorie irenge biko na korwa sembeo pole se Mairura na tena ki no ndera watebanga nyo mwalimu yoka ba ODM pole wono mata bwa rote manyereri akini ngente kana nengelina ki ingmere mokitara nya ka abantu baito baichuni umuntu rabarole ODM yo Mairura ngati nengiya umuntu re ODM umubesana kokora ukurumi uri okanire no muntu rabara bora Jubilee oromia na Jubilee asa party yere problem baka yana bole problem ekera anya bakalo bukurumi bachire sikoli essence abuno na baga jetia abantu otherwise yenga buna umuyiburi asa kaba se garu ara mono se atwara tabia gete chitaringi yemone chitabia chine chiri ntata ke kwana toko muanga piota ngatari nyokorenga se iso onye otwale tabia kombo ebyama byachiro mwalimu abantu mbare omusike manduku ga kabeire for people abantu mbare buno musiko ngeli toma etenga nkanu damu ono ansire kora kinga na bwate eganga yoko bane nense momo gusiata kagere tenga na agenda ororo na rarorire ya ko ikego thena ki Professor Ngeri na entitled this on decision making lakini kala ngege the motivation behind yoko tama kwa yego so kwanga ka bagaria na singe bata mo identify the golitani bamara uno muga ka veri siasa matuka mange kola kana ne leader by the way in his own right ne leader lakini bono bali baje to chara bara ibatenete yende ke ku Jubilee kianjete sana bakamwanga era arwe toro ini protesting aki gimotando je tinga nechera na renga buno murai bono moja kondora so igana bwate sababu kumurusha lakini umanye to mugusina amanye tenga omusikongeri na agenda ororo nkanu damu bono iganto mupete kiamangira abantu no murusi oronga no hari na raro politics gocha abantu bakonganya igo nabera nyare kane ke na ronga nabera nyagane nga no tagete kwenda Jubilee abantu gali asoko boli juni mbara wa kwana taliaye aja batayete ko ajukura tabanyana bara decide ende bone sense ale na rutete na gara de turwanie bintu kweli ikopado no rutete oboromba bako na kweliya lakini ngonga ete ngomo tagari gure ngo mwalimu go karamona gatara chore kiama aba oboromba ngo na kweliya gubore gocha iko asibako gote no gochikia na mbara wako ajukura ana injina baba ata uwezo kwa ande bitanda Jubilee motoko yanda kwa ande tinjo na ngo tiganga bya mane binge biri ntaragenda experience ya obuno mworokia kera nata ko olinga na kiura yatumike ngose nga kero kwa twari experience nga kioroche era gokonya so okoenda gora chukure chigose na kyo okobori omoichuni omosikonduma
igangonte byanga asoma tukaya yarokanire abarimu abange ko bwamona abanene bako ba involved na abana besukuru ngwarore kesi kia abanga aliye kebeshana igakobolia sikinye what can you advise head teachers for good school governance uno mwaro kyomugoro ase abarimu abange banyarira ko bako ba involved n'abana b'esukuru gwarara abarimu bande bako bwatu n'abanyaruka especially out there male teachers to girl students. What can you advise head teachers for good school governance? Yo ko abarimu bana ko chikaba involved n'abana b'esukuru ese bintu bine biki mapenzi gwata in fact nabamine tigo yimbo besane kera no more we nke you as head of institution you went to lead by example abantu bacha ko bariki bintu bine byo yo ja ko baro keringa to kale bobe uno bolende botatakiri nebine bebe nana sana so ko bana bane kabire iyo they went they are tall ga balimu bara advising about keep their calling professional standards development the highest batika mana una iyo bongaranga uno ubu batika kabisa paka balimu abaketali balimu banane boka balimu bada wazi pata ko involve wese bintu bunebi lakini alenge sikuru to ta ngambia lengo mbia lengo lakini eta guidance and counseling ko kabisa sa balimu boka banyana amana bana lakini mwalimu no enabo amatukalia matukali buna na nje kuna kugina gocha ndoje mangana ataga ichuire tayengera mbanti ekiri asa matuka bwango angire kuichura mangana yakera asimba ka bande bakali ko bwatu timanye tinga nenga kitu igirerembe gose na abantu balire chindagara chetaniriye yingala ngi moral cadence ise songe ko moral cadence na sabantu bateko bwa standards ne ba gure kokugwa na saitani ngorwana sana chisegi chinene yono na bare nene merimale tali make so tali ese teaching yoke binde bigo ko biro ngonyole doctor to patient ngonyole na bande baliwa no ene kanisa muntu ngonyole nchokerese frog ina ndaka alende ndo chakire bintu bunebyo bongaranga liyo baro bwo general moral cadence society we talk about condemned in the harshest manner possible yolende bali mwetoro ko batainga basingatie ko kalia yara maronge na bana bali na bana babo to sa own daughters sa own sisters ibo nyetora bali mu abo sisters baito abana ba minto, so we don't need to poach on them like that into ndiko kale binteka bali na barabo namangana akobuno no chinga gichi nyinge kuno musikondo mate bire namangana to kwego sekero to koyaigwa lack of discipline na ndengala lack of discipline ya lego as failures chego to geze skuru nke kero kendo kanya bali mu bata the discipline standards chitali buyegoro mwali mu kwa relax kyaro sako ira tu kabisa boko bako banjole senengetali kero kenda kwa bara mabera kwa kanya na kwa failure soko so tawaira trouble hiyo lakini we are very strict my head teacher so kana bintu bunebyo na wako na wara nako igwa ngora onyole kero kende ba ile chitabia chingi yake ko bwecho bueno umwalimu akaroto genda yataiga mbiya mana sobo semyubya kana muske uno muske yo unchiko nyakundi ga odanga ogenda mashinani mashinani ine wenge bia tingo manyo se no akuru go sana bwate kura akora abo mwaki kura ichuniro lyo mwalimu na bako gotegera kabisa hararenga na kikiara banta gotegera mono mbali bako mwe kure kiara ntukuru usikinjira tokoro adabanga nga uongo wa mwenye nyumba ukweli wa mpita njia yani njirende njiro umuntu asonete nyumba kurushike koroga na buya obo lima begete akonyato na buye kurushiko umuntu iranga na bekaro oyo karenjera maita na bekoroga lakini aso nyumba akonyoranga na matago ninjire into bigoga njirende abantu kurushiko na botoroche nga amangana mbiyara asigita lakini intori on the ground tumanya nga ga so kuru ekombetita yao nkiama kiale na bamugo pingana ngai bari abantu ba onka ngai ba goteba bari engate ine mangana amana kima tora beto kwana ga ko goteba ngisira pasi go so mikirigento muske mairo na bako bere to mwalimu kinende se utara no goteba na jubirio mwalimu ba to bere bobe doctors on strike, universities on strike, people dying in Turkana na rais wetu ajafika kule. We are tired of Jubilee to be sincere. Niko ngai tenga no gwete evidenge
nge bia ba tegere na ba Anya ni wango na ki. Tari Jubilee lieta Jubilee live. Abarai bali barora kora egente kino bali bobe otherwise. The voice of reason even within that Jubilee. Tawa ndenga abantu ba Jubilee one speaker from where to setting abali corrupting and work. Onde wesa waka wakamako mashinani ana very corrupt. Igega ndokere kiangelina. Epati neta de voice of reason. Ekiara okay ne chiko buchikura tatabe ODM ya yebwire. Ewe pinzani. Still neta ke voice of reason lakini anya leadership yesa ko change wo. Leadership yesa ko change aba tetemine tige pati na rembe as such. Musa ta pati na rembe kuno ta uno ta nga SDA as nomination na rembe. Tali bali bakajegendi. Lakini mato mwanya bantu. Yes. Mwanya bantu tali koligereria abantu barororo. Mwanya bantu asegere ga koligere nganyala nkanisa kiaguchia. Ote baneye. Umana batanga nkanisa litingo chikiara abantu barona obali. Ego mostly ba wasuchiti omonto yo mona abantu abange na mugushie kagaraga danga kiyata janchi anyu. Lakini policies kiri chia Jubilee ta bachirenga porache bono gosali bintu kobo. Ya ronchi. Se ba kiuka yani yale yaliyoandikwa chini kwa katiba baanza wakale bintu yao. Mbao kani ulende barakani weki amekike gosi kebekera. Ise kunyari kana ngamba mbakaneke. Yes, mbakaneke oyo le most corrupt yota karuzwa. Bueno, omwalimu you are competitors. Yeah. Nkiama kibali usibona oro mbarachora. Mbarachora sengenje jinsara chero de chinkongu. Wana okabatandanya. Wana wale tirete go ndeta yo tore by the way. Olende tita so politics yeyo. Abura anyole kero kende ekineke rwanere kama ntamanye. Kiara kuna kote mapema na bora anyonga ikono karochi ngene kerwanere kiara kiatu. Admittedly Jubilee ne kane abantu bayange de sengenje ebintu bigo korubitali biyana barayibalie. Iga banta bange mbate ko yeba chere pati yo ne ndu ko yege mbera to ko to ligeri na ki abantu echuni ki ba bate. No bate te ba to jo sibio o a ver o sento bañar como sibie. Ata wa sibi ndo biro to kurwani bi kongo na wono corruption. Ikina kama ya kongo sana insecurity na vinde bi kongo. Igo timanye tinga ntu wa ko so ase una kurwani o be buno. We need to be there na kurwania. Na kora sembi sibeke. Cuando vas a tocar para virenga libironge, anya pati leadership ina weche siwe ndonge. Lakini for now ngala ngia baba ta bali weka install ndinga ambo bali. Bali chinga. Oyo actually egen donata gete en donata de kobolia. Yes. Muskenya buto bolia. And you get a messing what to push it your mwalimu for now for elective post that he didn't go for it earlier than now. Another de kobolinga watu alirega yoko genda kubuli kirugo kyo bwa MCA chuni ningi ke kwara liroro getali ko kole kabuya goseke okole kabuya yeko geroko genda ro no musiko nyabuto komentenga inkyuta chirite mapema orocho guchira chinga kichi Ecclesiastes ya de makere ndo gene chinga kichae na matorora wa tare goliyo kuyaga saga de kere ndo gene chinga kichae no manole go na manyete appointed time ya kere kamo so lende ngakie na abantu bechuni bamboli naki incho orai wa bere pungwani mzee wakala kanambo wate chikazoro nkenke zido sari sikizwaeli yone ko bate bere ngakie na ibate bete na ali oni na lenge bindo na karo no bworo kina na le karo na lenge merimo ere omwalimu abantu baito nabake sana bale very genuine. Yes. Na abantu bako gusukuma bagotenga iregendo getenga njuto kwa oikaba mana gote binga ngogote matuaring chinga kichinde ayeno bwato mungusayo manyano rochenga nimbwana to kwenda ndae atatania abantu gogote binga mwalimu nincho na very in public leadership earlier on manyano bworo ke una yakara un public leadership anena nyateli balio kwa CDF secretary ya constituency nyali bali masaba wakati kitu analeta kwa during that time na very sporting organizations cha nseme ya nyali bali masaba especially kariki mwaka Andrew Manga na lenga secretary ya center nene sana lenga nyantoro goro yalego kwa maana mepira alafu na usikane ne mipange ende menge miradi mbalimbali una AIDS programs kwa niyo kwa nguvu Igo na call public service to a good extent, so I believe if I went there and I got that chance now and one nimekoma yani miaka lende natulia
Wana wanda ndo chana wanda wasakuru service ngi ya sabantu baito. Yeah. Bueno, kero kene ntara jukuira jukusho ni berega ndo Gideon na menta mangana bere lakini ngo kwandeli bago kwanekera kwa batire abugato nikore masya watanga Jubilee se kasi the government abaralia they have failed the country. Corruption is the daily meal we need to change. Now onche kwate bangu we like voting 3 piece. Yeah. Igoto go vote 3 piece. Nabo onche kwa gontebe. Na Gideon yago danga bamwabo kiagara tigancha sare online ga go ahead iga gonte biga iga Gideon nga abe msia bange bari kuro chinsa mo opposition timu mayanga opposition iba thalete down kuro chinsa mo chiagusi bona tingo mayanga na kia mangana yago chukoba kiagara kolengana na Gideon agote yanga ba thalete down amatuka amange iga bona tingo mayanga omwalimu agote banga choose wisely timanye tingana ki Gideon tiango tore ngana ki Gideon ya da Gideon yo waka werero bia werero bia moraria werero bia kigima niwe tengambia ole ga bo nemero momo korana bwa mwa panyanchoga tigana ndemba kwa ninga bia moro mwense na ba watega de bonsi bia mono Gideon nyanchoga ngate nganga kenyo kara this time gari utara areta ngwata ngango tomore gari nyareta wango gari nengo tomakenya tali America kama yosana ra kujira kurwara na bugushi tali mangana tare mutu mbia mona se timanyitie topic rende ngatenga tinko ba isiko mono wono enga kiene ya siasa Kenya maige tunda tebi mwari Nyanchoga ngande na bere toko mate bikormaiga igaga ndega alia uno moyo musukirie na ndu na bantu ba mote birie una kolengane rengira olirangana eso ki asoko basabe kula asoko bakolere merebo ni maitenga ende kingia mwere chinga kichinyinge nga okogenda kuboli chikura liri taliye kerogo kubolia nobo sombo kubolia obokoreri obokorera abantu emirimo egento sumbwire ngorra sense ya Kenya bono geto sumbwete ko kirase tuliga na mangana ya yechipati na ende bona ikire bakase ndanya bakase lietari likorukunga abere so nesti ngekero monto wani sikwacho ngampati kiole aye ogo chaga korukwa marieta unoraro kwego so take go sasimu unorasa simwe lakini ndo nare gukwana inche unankurigereria asaba ntabatokoroka member of county assembly CMCS abukase omwalimu Nyanchoga gukotena sekero gekyo korobwega asia bono go deliver services no go channel resources una chikoro kurute national government direct ucha somwana inche tinda amanyana bonda eresu buya leita una toka ntoka konyoro bumanyo bonge nga ese gotoka no opposition yole tinda amanya go serikali ego tia koreta resources yoro equally uneko ira county chinde what I'm trying to say nelinga resources chiko ba channel korugoro cheka ga iga se member of county assembly yo chirigereria orana kichi akorire mirimo regardless in particular onye koro monto moronge abana inchi go bago benefit iyagere statement inargo kwa nagari nga asegusi na ndina kwa the last time asegusi as of now to my analysis to my knowledge members of county assemblies to bugate ajichire mo atani 45 nigo bara opposition and I believe nkonyo watabare resources from the government like another county but equally they have failed us to are into our wrong so kumwalimu Nyanchoga tore ko te ki ai pati endora agende bantu baito garia nabakomu but you need to go and tell them this messaging inchende gaiga asokoleta services keino tindi gaiga asoko represent ningo karumo gambio ni kuro on top because regardless of where you are
services yani resources chiko distributed as the county needs kuna chiko rukuru as central government. Okay. Wale ndo mheshimiwa Nyanchoga genda garika genda tara kugura sokogoro gende nyumba se nyumba tebi abantu baitu babwate kura. It is too or is a little bit late no orega iga lakini nima itenga no bwate technical team ya ogarika abantu babwate kura abagusiba ito bokongo babwato bongepi botoko kwano mono sana lakini ntobwate kura onye ntobwate kura we don't have a weapon to fight what we need. Okay, mbia mano maske Gideon. Njenga anda matavinga mbwangoni. Mwalimu Gerard, by the way, karona chaka na wana te bangu mutinyoyo. Ora nyole ngene resho ye to yo mwali no mwalimu asomutinyoyo. Ekiagera bantu bamuteringa nkonyoruole. Abalende buna watie ka te technique ko timu yaye noere abo mwalimu manyete omushikondo mabwata igongo torwa sembe bwata igona next mto Gideon okwanira mangana inga guciarie kara korora members of county assembly abange igo bara opposition na umana kuruote abanga iga kagerete inga resources njiriko bagunge no opposition inga baenke balinga na serikali bae bingi na ase nkwane yu ikono gotebanga na libero ase bilenge bia yenga kura harorenga na serikali antu bako gotebia as an individual kia mangeli ko bwati ngoge right opposition gose lakini ntagete ko mogororanga na king ntobwati ntora tuara opposition bona iga 2017 ntomanye tinse mokie ko opposition igo nabura aburi kurwa ase current ye abari yeteri opposition india ruseti goro ase constitution yeito ono ndobwati opposition sina mwata bete tali opposition yere go mwata bete nga bono wa konyoroka ngo alternative government mangana ini nchenya lingo guchime kabisa ndigererie lakini engana ne lingana ki aba bago tebanga gosenasa they might tabara rosie serikali ngakebucha na indi na ejupiriero na bera arosie serikali ngakibucha igo aida sora abonshi igo ndoli gotebanga ndole very sure ekiagara chikure chia Kenya ndo jimanyete na dynamic sinjira chiko gera ngao engana kwanera yo mali ne linga ayobori as an individual to batavinga igoro ga kaengo nganje bweka abantu Kenya yetu mwari mu siasa yetu baikira ase bago sasima bana siasa gite onye ndoli watu kalieta gete asegete toka ukura na aye gintu tagete ne chikura ngake osogo jaoka lakini nkara yangia gumbi yamona se counseling ye Gideon yarwa but buna la ta ko lindo lions kurukale my preoccupation is not going to be go tebanga nyarebe juu abantu baiju ni juu na la buta ko ligeria ameremo na ebinde bio resources chigo to ko receive ko rugoro na buto ko ira na ndo to ko le se itebe ms ikina kyo ndekanane lakini nende karole ina party na vile nota goteba abwa banene nga mbia bale se party ya kurugoro kyara onye bakoethe se silago kale mirimo jinsagu onye to gitumia bya na baje kumia kyole lakini na boko ba ese party lakini ole critical turn of mind ani otali yes man abantu mbale ba bere chipati a ojitali affiliated na serikali lakini bakonyekire bakonyekire to isokoligereria no na serikali yetire bakonyekire buna bono no muske no muske yo Kenya okotio yo chao kibera amoro juna mangana akolekani talinga ale serikali lakini turuche mangana akoleta kibera manene oino moto kale bintu bene atekero koruga tali pati ko gero kora by the way ige no shoni abantu babwate ngane serikali yo ke korugo seno opposition yetali konyora I think barai bakebake batoro kiringa korosi relationship na actually kubwati una networking ya ere na ebu no open konyora abantu abange na I believe una kuara abaire school gocha kero kende kwa rosi networking ingi yatika tora ire nambe do mwacho mategera liko kwa badisana 5156029919 nambe rasi screen to join the conversation iko kwa badisana tu wako aliba gomo skonduma wairire weya nga gidala sotwa kwanza gonda airport ndo tena kembiere na wangu wete ngana network ya eko na kweta makota lima ngana teba ngo bono na kiwe kwa lukwana bono marawa
again tunare ko kwanang kereo mo kaya iga ba toro fiet ripis nare ko tebanga etripis nyanchoga umo gambio chikorio bogambi to baiso chikorio etripis yonga ya bantu akuegen nga eno bogambi gendo chikorio no bogambi ikonga nonyan babao jiwaka chikura ya waisia nane ringa choro mogambi taro choro kiama oriore batawanga 3 PC that is a bad notion kiara atoko chora bad leadership na ntu atwa nyora obogambi obobe nare kwira nanga aso korigia nga gasi ya kubwata kana se Gideon nate banga tamanye tibia yo nare como te bianga obogambi bori ko te banga ando opposition baret dia bantu Taringa no que entorbe tenen keringa ekero omo ajorum no bona nyancho awo ko chorwa omo MCA tumanya nga gasia ene rebie gasia nyancho ge nene no ko chikorosia makiko ye count gasia ende nyancho ge nene no ko ikaria arwo kero bago ikaranza tiba baise korosia makiko aria akoba anako kore beneficia sebare taria gogo ikanyancho ekera kuenda se account and I trust in Anyanchoga baba iseko koma representative obisirende Anchoga kalokugenda oyerosi biato ojadende kwa watu igode lakini ama kike kero moko rosia ekina kyogo chiko kora chora yani beka machiko atari kuba beba numweka na oigo obe umonto okorigereria abantu taria self na oigo egento kende kenen kyo mo MCA okorigereria as expenditure ye count kije itire count keito oko nyonga bona to ndo to kura o kibeta o gento yeto kiabe we don't have somebody who is taking care also political resources na used ina rega asiana muna na igure kwa bangire mirimo yawe emiya kwa atolire organization kwa ete all these organizations and success then we trusting even this one is going to be a success as ogotaka uchikorige yanga nkigaba na rokora na kibesa kirikia kire down to the ground ekiagara you are getting money from the county to the ward level area say ward level you are the eye as kibesa kirikiko kana some MCAs ba compromise the usage ekibesa kiri project project korra se key word na ekero ego jabo ikeranga these things have been signed by the clerical by whatever will be signing in a project get ya bezo telo sine water project this water project it goes to this area which means a compromise is there between the authorities located this goes project na down na IMCA so that's what pero era bege kukiendeleo kinale kuteba yoka ngoye for autoridad iranga ya todo chico sai goes to protect na chico sai to kukinga tin riba te biguma que mbia mano musikondo ma heshimia ya machugo ansa gusirake
kulinde ngaite ng'omwarimu koigure ng'ana bwate ari buna gukwana. Thank you so much musiko nduma na hiyo na yabwatiri. Mbuya. Iga kanire urose ngato baiso ngara te abantu ngitu ipisi. Endo te bia abantu nganjiro mwari kunyanjoga ngikura abande ujigoro bachora no kwendo. Abantu baichunie mere mona bagusi. Toikiro mwari mwaso montara akiro monto asani debijo. Toikira sara akiro monte kuratali wakiri kiama. Independent. Independent candidate yo montago tabanga ajalishi kiamu goto. Yes, ose provision inero ese katiba itono. Lakini umwana inchu ikira sago tabanga ajalishi kiama kiole tigango ajukuna. Yes. Nyo kwege ni dando roche ngano mokale meremo. Ikira kiwa wanta ko yani ikira kiwa wanta ko batawara monese birenga libya bona. Dire meremo ito de kara mono foremost. Mana byama. Ndo jatali ara tokonya muna ndoche. Na wanta te kwa green aba kwa nenge bia matai biro. Bila tokonya igera tokonya ne determination yeto ko improve life ya bantu yeto kwa chumula. Bono asogo kora inki kere different. Ntoba utiki ora arete chun. Mo chuni ata ngati ka bongo mwalimu nyanchoga mangana kiara expect ko agora su mwalimu nyanchoga. Ichuni nota kora igende participatory democracy. As talk on the priorities, talk about strategic planning. We sort ourselves. Talk on the SWOT. SWOT no got strengths. We talk about the weaknesses and opportunities and even threats. Kato kala sira motu yanstu kwa ne to tebani priorities cheito ngego chamba kwa ne ke to te kora. To anse kora. Ikingi por toro. Bando bali involved in decision making projects chawo gose. Ega korua roba tara kanto karga korua kina ne ga completed. To serious. Kubeka strategic plan and to ga bwati uneta keire. Na kubeka mukieto bwansi sawa karayo. So inara de tofauti na yande. Ichuni finally ekero tu akoliro nsima tra te wana bana nje tra iwana na tokoro mukie ko yikirania. Yongara ngete kere koba leading example seji ko county chinde seji ward chinde cha kusi county na Nyamira. I'm determined karaga obora uno wo yibu achire. Na I'm determined karaga services ji jabe delivered properly. Na kwa make leading example se nzama ya kusi. And I'm hopeful that we will do that. Daktari ya msiabuga gonte binga. Yes. Ina mangana maya keima. Yes. Na atolge eti online otabirenga ina ara mangana maya na watu ganeletinga. Mwalimu ende kyogendo kire. Bandu baitu baroro borabu. What are the challenges? Oroche chirega ali asechuni. Ora tabenga kwa umwalimu nanyore gente ke but there are a few challenges ya soko nyore kirugeki. What are a few challenges what is kaviro? Challenge jiro. Enana ya kwa no unga bantu baitu mbako bata chikura. Ikiuma tene gente ke besana ke nende ke ndo kale kana gedali kia tola kiagara. Nyamo tu ara chikura ni mojumo yake. Mubu ata chikura ni mojumo yake. Nyamo ko bata basa moaka. Stirio mwatigiro bora yo ende ko ba. In a challenge ende clan alignments and ingo to sumbu achire kiagara montara ngati mono nje nyomba ketendwete yo tinko orie se njaru atali yo minto mara ba we nyombe ndakini ole active na ndo tete wada masra ya banta se nkora ya se birenga yo konya yo se ko se birenga biye bugesaku tokole tuli una banta bamu ngara ngi ine challenge ende challenge ni nyinge chiro na poverty extreme insecurity maybe the winda bunevyo ibyo ndo wanda ko birwani kabisa ne chinguru je the chance no nya corruption ine challenge na sana serikali ya Kenya kwa jumla na nai junioka ikera okoire binto na kwe tumbera una bakana umo yumulisio nduma ate bana motige ko kora self interest mo na number 1 na jumbe ba tenga ba mente jiwe se package yo koenda so challenges ni nyingi chire improve services service delivery ya karubwango uneko nyale kana nende no open and accountable manner it's just challenges tosako stay above with the beyond I believe na water anya karobora yuya
Mbuya kegima. Ligana lya oli omwali asaba tegere na bakolgeti wa monase abantu baichuni. Abantu baichuni ko basabira maya monana tubwere na enda tubwate sikabise sese yi tubwate ndoro. Sayine ntindi ndolere. Competition ne Steve. Cannot saying kare nisi walk. Yoto sabere monemo beke sama saba abantu baichuni mono na mwezi. Mategere baitumbi mono sawa tategera botambe. Tuara unit yengi era tokonye unit yomu busi kwa jumla. Kunyamira wakasa kubusi yons. Otoka basabera omulembe na enda inche sabere ekero ekitoke buna mwata yabanga moko cha busongo. Mwanya na mwata semo kwera kamwaso. Thank you so much and then mwana saka wana intu botambe. Mbeke sama sabo support in any way. Na nyabi lina sabanga monko anya ndota nyora libaga. Na nyango ndagusiga azini ntindi. Mwana jamu tomegento. Mbuya mano mwalimu Samuel Nyanjoga twaberera shebe omwacho mutegereri yonde tukuba tukogotera kwa kale bumasaki gagotebanga enchera tokogenda yesha tutangane ekera ashtuikire omanana bweko ora tutangane elinda mangana nya ko bagagenda buya biyo mara shincho ko mara incha maritano rinonti ngo tokobena mwalimu Samuel Wesley Nyanjoga ya AGR live etikango dosi sene no moro yo no tere na chise meno gwere na akoro kwanga kale bumasaki aso tera gotebanga yeso ototangana ni meya AGR live chita ka mrongo tatu na isana na mumo nchomo tegereri ime aba usi global radio chita ka mrongo tatu na isana na mumo goro chise sato chiwana mara ba aba ngwana gete gurugusi mbante binga ba terekire engero gete bante binga ba terekire engero gete yoga tero mwalimu ononta manyanga na kingo jokora tinga ndigere lingengere ye nyanjoka timu mupo ngora ra yuna kia bangwara ngagocha wari mwakara anga basai bagoterira nabura je gendege ya chirare ebandia irozi genze mejasto hotera Etia tomatero muraya abantu banjete Ebandia irozi yenze mejasto hotera Etia tomatero muraya abantu banjete Nayibali masaba muigwe juni waniye Ebaitabire nyanchoga Samuel Wesley Nayibali masaba muigwe juni waniye Ebaitabire nyanchoga Samuel Wesley Erende mabuono Obori mo inani apu nabago tabinga nyanjoga nabaro mugambi omuya mironga usoro yamono sana ndugu yangu elinde ba machoro burai kwemsiye arosi chipara chaito baigo chisukuru elinde ba machoro burai kwemsiye arosi chipara chaito baigo chisukuru okonyira abatabange abataka chitakana Onerema ababura kai wikabenyore Okonga abange abataka chitakana Onerema ababura kai wikabenyore KDF Naramba Omanyi tebare nekuru abo tono lewete ngatore mega yo murai Nije ngorangerire ndo tutara amo ngora tutari kolina gali Akasome chisukuru chaito chipuremari Akalenga bono India kometa masomo Akasome chisukuru chaito chipuremari Akalenga bono India kometa masomo Akayana gota Kenya usiya ito Kasome alende muigwe chisekondari Akayana gota Kenya usiya ito Kasome alende bono chisekondari Isaboke Nere kuru abo tondo Yamono sana Jacobo ngeri Yamono sana Gwani Rufanis Emere moya emeronge Ekabemia Omeka wata wangu mwari mutige mwaka kwa nyama sasi Ekabemia Kakini kwa abone Kirogo kome principo Kasomya bana baye Kare no mukia Nyasaya kabasisi Nyabamelete uya Akasomya bana baye Kare no mukia Nyasaya kabasisi Nyabamelete uya Bosi
Manganya likimbia mono sana. Masereti undabu naboyo no kwete. Okujo. Obosera bwayo boronge bukamo ebisyo. Kalenda bona Amerika zoende amoya. Basani banyanjoga por Amerika. Bateneni amonere como guatesia. Bagakana bagina basae toji chamo twesi. Eline tomo choresa mwini nyanjoga wesire. Bagakana bagina basae toji chamo twesi. Eline tomo chore nyanjoga samweli wesire. Mabono umugambi oyu nyanchoga kakyo mosomo ibintu akolire mwale wanje mumanya abantu baminto akagache wodi tarachoro ochangira abana bakire kisukuru okonyere kikanisa orosi kipara inumurara bakabona umuntu nkangu muyisaine gabi nyanchoga numurai abantu no mwakira abantu no muntu bakonyera abana umutigira takubatigana bayine nyuyo kaiga munakonye nende bona aho gikomenta kora ibicyuriye nabese openda kenyerere abantu bakire openda rejoka njoga no murali openda kemuga abantu bakire openda mabuko njoga no murali openda keroka inyoni abantu bakire openda kitago njoga no murali openda kerubo abantu bakire openda gezembe njoga no murali openda ichuni abantu bakire openda masere njoga no murali openda wota abantu bakire openda gitare njoga no murali openda ria makanda abantu bakire openda obwari njoga no murali openda majajumbi abantu bakire openda kyamirega njoga no murali ichuni yonsiye abantu bakire kakabesi moiwe baguru ngairondi bandi bagonde bingo mwalimu mwalimu akaranga mangana akara matindi kuru irondi bandi abadanga abantu banjinga nyanchoga no murai bonende tigabagende ndoje bakarose yesani woze kugiye gali guru ontiga abantu bagenda babwate kura ndore chinse mu chirundi age wanjuto mwalimu kura yaote ko bayangi yani wancho kwango ko bakwangencho onyeto kubwate kura wate kura elinda bono nyale ko bagwakira murayo ndebwe nshuri wanchiti kiagere kura yao nerelio biri yao yeta nyanchoga kwenyora wisire Samuel nyanchoga beka yatoza ko kumi ono mugambi wachora nero koira gaki aroche kainu maisamarole omwanja mungainu minto mongainwa nyanchoga timu mupo abantu bakire njoga no murali abantu bakire njoga no murali abantu bakire yes njoga no murali mwalimu ngagewe daba murabo bayironde bahata amurabo harusi yo sauti ilizo hadayo anaweza kutoa nyoka pangoni ebasha kwa baretera no uwanjani wabo batagwara bwa baraire idiga ono roria abantu baenda babwate kura ebinde abanyare ko bagochora obarayi bali batagete namatuka yarire abantu chinamba kito pado gochirenze mono abantu baitu tigabai moga bagenda babwate kura elinde bakore ogochora korokuya timwe tingango kwana kwalenga kana ntarakora naenda nashukuru wa vijana wa Irondi Jazz band soko kimuziki umuyego njenda nayo yuwa ma ubono na ndi mbwate uyonde nimbwato yonde rono nayo kana kana muziki ndara yike ono lende na kimbele de studio mwalimu uno ande va nyanjoga na isena
wete una bamura bakoroseirie matera achiete oro atari make mura ego kwanginyerio musikio umanga aba matera achagite gatugatera kwagachia ego koranga na boro mwanafunzi omuya wana abantu bande online mangana mbiyare ke. Thank you so much. Mbuya mono mwancho mategali kurasi studio tegene nga wasisi niwe ko bamonancho na ni gongo gotiganga tegera abagusiglobal.com chise brongo bere ranye no tora abagusiglobal.com se namba 5156029919 igora se namba ya metro krokere na timo mbego chana igora ngali 515-739-2061 china be chinjira se screen ngakende yosho tedo kwa na nchi ko bateshano na igeni nga wasisi ni gari ya TBD throwback Thursdays igo tegede ko gotika shembe na solo mukubwa ngonde bino mfalme wa amani ikera nera wiko gotuwira byonsi bigo kolega na so wiko bwense na bijamono kigima chincho kwa malinto bona mambia muwaso gose marawa ayore nyantoga kayore tokorore